Pa, pazite, ako to kaže sadašnji predsjednik Ustavnog suda, da nije važno šta piše u Ustavu, nego je važno da je Vučić osvojio 2,3 miliona glasova na izborima. Ako on kaže ne može sudstvo i tužilaštvo da se otrgne od izvršne i političke vlasti, onda ja mogu i da razumem zašto neko ko je pristalica opozicije ili vođa opozicije tako kaže. Ali građani ne bi smeo živi posledicu takvog stanja. Jer to je početak rušenja države. Onda nije ni važno šta piše u Ustavu, da li neko sme da potpiše odricanje od 15% teritorije. Pa nije važno, pošto ni ovo nije važno. Dakle, ništa više nije važno. I mi smo došli u situaciju danas da deo vlasti kaže, kada studenti nešto urade, kaže pokušaj rušenja ustavnog poretka, a to što oni, na čelu sa prvim čovekom ove države, na dnevnom nivou, 24 sata krše ustav, pa to nije važno. Važno je da oni drugi studenti su time što su organizovali nekakav protest ili sedeli pa pričali o tome šta bi uradili i tako dalje, pozivali na rušenje ustavnog poretka.